Кандайсыңар? Бүгүн бир суроого жооп беребиз. Эмне үчүн англис тилин үйрөнүп жатасың? Why are you learning English? Why are you learning English? Мисалы үчүн мен англискийди мектепке же университетке окуп жатам десек, I am learning English for school, мектепке, же болбосо I'm learning English for university, университет үчүн. I am learning English for профессия үчүн десек, for professional reasons. I'm learning English for personal growth. Өзүм өнүгүшүм үчүн personal growth. I am learning English Европада иштеш үчүн үйрөнүп атам десек, I'm learning English to be able to work in Europe. To be able to work in Europe. Европада окуш үчүн дей турган болсок, to be able to study in Europe. I am learning English for self-growth. Өзүм өнүгүшүм үчүн. Дагы башка бир түрү for self-enrichment. Enrich деген байуу, өзүмдү өзүм билим жагынан байытайын деп атсам, I am learning English for self-enrichment дейбиз, enrichment. Англискийди башка бирөөлөргө үйрөтүш үчүн окуп атам десек, I am learning English to teach it to others. Башкаларга үйрөтүү үчүн, Силердин максатыңар англискийди эмне үчүн үйрөнүп жатасыңар? Ошону комментарийлерге жазып кеткиле. Анан силерден сураныч, жөн эле көрүп койбой, кагаз, тетрадь же ручка алып туруп, эме кылгыла, жазгыла. Качан гана практика кылган сайын жазганды да үйрөнөсүңөр, сүйлөгөндү дагы үйрөнөсүңөр. Көзүңөр, колуңар, кулагыңар көнөт да. So, why are you learning English? I am learning English for school. I'm learning English for university. I am learning English for professional reasons. I'm learning English for personal growth. I'm learning English to be able to work in Europe. I'm learning English to be able to study in Europe. I'm learning English for self-growth. I'm learning English for self-enrichment. I'm learning English to teach it to others. Thank you very much.